Byiza nshuti bakunze mudukurikiye kuri Comeka TV, uyu ni umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nyuma y'uko perezida wa Iran apfuye binyuze mu gitero cya drone zikomeye za Amerika ndetse na Israel, ubu aka kanya imiro yatse hagati y'ibi bihugu ndetse n'abaturanyi babyo barasabwa guhunga kuko Iran yarakaye cyane ngirashaka kwihorera ku rupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo. Nitwa Byose, dukomeze kubana mu makuru agezweho, nkwibutsa gusiga igitekerezo cyawe ndetse unakanda kuri buto wa subscribe kugira ngo inkuru zigezweho uzuzibonera ku gihe. Mu karere k'Iburasirazuba bwo hagati imirwano yafashe indi ntera, aho Iran yavuze ko urupfu rwa perezida wabo rugomba gukurikirwa no kumeneka kw'amaraso atarigeze ameneka muri aka karere binyuze mu kwihorera bakoresheje ibitwaro bikomeye. Iran yarakaye kandi cyane kuko yamaze gutera ibihugu bitandukanye harimo nka Kuwait, Qatar, Iraq, Arabia Saudite ndetse n'igihugu cya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi bihugu byose tuvuze ubuzima bwahagaze kugeza amagingo aya, ibijyanye n'impfu z'abantu harimo abasirikare ndetse n'abasivile byabaye inkuru zisanzwe. Ni mu gihe hari hoteli yari irimo abasirikare benshi cyane ba Amerika, iyo yamaze gushirwa hasi hakoreshejwe misile zihambaye. Aba basirikare bose bahise basiga ubuzima. Muhaye ikaze nanone, nitwa Byose. Nyuma y'igitero cya Amerika ndetse na Israel cyateje urupfu rwa perezida wa Iran, nyuma yaho gato Iran yahise ifata umwanzuro wo kwihorera ibinyujiye mu gutera ibihugu bitandukanye bifashishije drone ndetse n'indege zitagira abapilote, hakiyongeraho misile zifite ubukana buteye ubwoba. Iran yifashishije misile itavanguye habe na gato, yahise irasa ku kibuga cya Dubai. Inkuru y'ibitero bya Iran yatangiriye i Doha muri Qatar, aho habonetse misile zarashwe muri Qatar. Gusa ubuyobozi bwa Qatar bwatangaje ko misile zose bazisamye, gusa ibitangazamakuru byo muri Iran byatangaje ko byishe abantu benshi cyane ba Qatar. Hakurya y'amazi nko muri Emirati humvikanye ibisasu biteye ubwoba ndetse umwe ahasiga ubuzima ubwo yatewe n'ibisigazwa bya misile, agahita yitaba Imana ako kanya nta no kubijyana ku bitaro, ahubwo ibyo bisigazwa byahise bimwica. Dubai ndetse na Abu Dhabi naho hamaze kuraswa ku rwego rukomeye. Ibi byatumye bafunga ikirere cyabo kuko ikibuga cya Dubai cyari cyangiritse ku rwego ruteye ubwoba bitewe n'ibisigazwa bya misile. Iran intego ni ugutsemba abasirikare ba Amerika ndetse n'inyubako zikomeye cyane. Ibikoresho bihambaye bari kwifashisha harimo nk'indege zitagira abapiloti ndetse na misile ziremereye cyane. Ubwami bwa Arabia Saudite nabwo tubuvuzeho bwagezweho ingaruka n'izi misile za Iran, kuko bimwe mu bikorwa remezo byangiritse ku rwego rukomeye ndetse n'ingendo bahita bazihagarika, tutibagiye n'ubucuruzi butandukanye. Iran ikomeje guteza impungenge mu karere k'Iburasirazuba k'ibihugu byo hagati. Ahantu hose bizwi ko hari ingabo za Amerika, Iran yashaka kuhatera ibitero bigamije kubongamira ibikorwa by'Abanyamerika. Ibyo bihugu byose by'Iburasirazuba bwo hagati byahise bihitamo gukoresha misile ziteye ubwoba. Ubu intambara ntabwo ikiri ku ruhande rw'ibihugu bitatu gusa, ahubwo yabaye intambara yo mu karere kose. Bamwe bati iyi ntambara irarangizwa n'iki uko tubona nta guhagarara ku bitero bya Iran. Iyi ntambara ikomeje kuba muri biriya bihugu ikomeje gufata indi ntera, kubera ko Iran yo irashaka gukomeza kuzamura imiriro ku bindi bihugu mu buryo bwo kwihorera ndetse no mu buryo bwo kugaragaza ko itacika intege nubwo perezida wabo yahise yitaba Imana. Nitwa Byose, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde. Muri Iran ibintu birakomeye. Iran